Abokode. Adom for no dey ache so tia see de na mu ye. Sharp. Obi send me message sesi a almost obi dey ache dey bia bra wanim ho. Ntinka gebra prekwansa na ya to aso. Why? On fancy o. O say Tim for you never lost. What is Afrofunda? There be what they are Jew bra. For you never lost. Everyone got Jibra on the back. Why? Would was it? Me dianko ade me wi ni si o. Almost show ha kwa Jibra. Bla dey na ke. Everyone. Kwajo na babua. Blanc blender. And dey na na April Fool ga gram be me you. April Fool dey ya you mu. And na nti ama mu di on birthday na ye bibia o. Who say market MPP National Women Organizer na ni birthday ya. Kejemfu so your birthday. Oh, okay. Am I in your birthday? Wow. Wow. A birthday. Wow. It's nyagro na kwasi. And this is for a constitution or the bay juma. Oh, are they? Because say as a penny for now parliament or no or munye ni or more yet. Yeah. But members no name pennyfo so parliament say they are done. Because per constitution no. Yeah. There was some parliamentarians no and the unipa person do in consultation with the party. Yeah. Also my year I'm a leadership of the party about parliament and also my year. But from the general so can so munye. I said general secretary. Into Yakoba Besini dance because on the CEO of the ban in terms of administration. But ABY the Ebobo ban Osha as a interesting kitten kitty be wo baby. Baby. You understand? Interesting kitten kitty. Interest. Yes, ya dear beer will be a exactly interest woman. But interest no near Dikanya was all share say. Dear ne ma me nya baby abi gina ye ni gina ye ansa na wa pre interest because sa de ni free wa party no na de unifa kro baby a gina so ye general secretary so we parliamentarian so ye den munyina in the name of the party and obi a gina baby a gina eti ade bi a wo ye no party ni interest first ABY ene de wo ho be du baby na say so wo hu basa na o say kwasi asam na basa na for mo dabi say having a group wo ho from parliament. Oh yes. Say utie enra say mini ebiefu say ni kasa. Say utie o no na sem a wo ka. Wo so mo ntia se da. Say penifo yo mo say ade na mo ni so mo awi o mo sa be yi leadership for they won't work with them. Turn no Haruna group. Na Haruna group no. Enye simple sa o. Oh hey when you go to the north. Haruna influence na nya de. No eson pa. Eson. Haruna ne constituency no. Enye tamale south Hong Kong. Na just the denti na Rasmumba ke to ayam piano. Oh influence pa pin because only papa wa anya careful. Na say wo pemo akọ na ukodura ni mu abehu ne ewo mu enu nti na wo say obi ha interest no enka mo mfa nto nchen na mo nwene party no ho kane because they say somebody for ne say ye pushia komia Haruna ebo nsunsanso ebeba ana so mo amane ma so antoto yi a enu so wo nsunsanso ebeba eti ye besro mo ye pe vibrant opposition na asemo ye pe opposition a emma de bia na ban na oteso no o kodi cha na enu ansa wo ko omunyina omuna so mayen na adwuma omo ye no omo nto asonye because leaders here of parliament request ko mo ye adwuma ko mo ye adwuma pa na ni abetwatwe na ya assemble leadership no party mpanifo no hwe na omu siesie na yie nto ayi ebiwa de atia ne say you see pempen was in pain Haruna position nkrofo ope ni fa no so buru 30 you as that nkrofo pe ni fa no buru 30 position me nim die ntia but yeah Haruna is a silent strategist too obetumi eja di brain mama obesom but say e be ya wo be di brain no no see ade baako I don't see why all of a sudden Haruna will lead you in the 7th parliament again assessor in the 8th parliament I say click bi e pese chinchina Haruna efiso na yebedi den
what is it? Leaders ni nyina have a problem. Ofa obi to say honorable say so a honestly go to a timer. Oh yes. Nka wo jai say monto aba members no monto aba na kombe yi no nka mo mfa ni nuru afikyira nkombe yi no eti no omuntumi mpri nipa ni nyina interest ye be ye ne obi aba ama no ba party ni mpanimfo ya omunya careful because se haru na free wo sesi a obetumi di mpapa mu kesi aba o nipa wo beba no nipa e pa de ne nya ba ko nya mienu o nifa na wo akiri ho efi second bench ho ko no wo de obehu ne ebesi omo shempa asamo abusia well over to you NDC for ya nkwada ubon krata no so kwasi na baby anyoye the inquisitor na ye de hyase anopai no o se MPP amanyokuo no so nifa bia bo won chimpo se wo a wanyini bia se wo a watwa sister bia you must go o se agenda bia abamu so no we agenda 2020 any bia should go almost the mo say the one you dey una mane usha wo kuna mane kwasi ni say udu baby a make I offer this sister the bia say my this sister this one this is this sister na gina ho this is the gina market time because ko ani mu ayu ti ne se ko wo ba wa chi so enyeye eti MPP amanyokuo no so omo unim di om di atoso vicious agenda in MPP vicious agenda but everyone agenda we oje on say kwasi assembly bi won mo ya na omo krata omo chere kwasi wanya bi ahwe say sampani fo no mbubo mdi kwa enne kura do mde kwa na hakma wusu adima na edi kan kwa na batel store su mienu professor Kumfia me to su miensa Dr. KK Safon wo mo se sa ni pai o ma mentor youth no just I want to me me won no ma kire wo say kwanya me fa so e kwa manimu nie everyone just o ma anya succession plan bia omo de say ye bedi ache na omo te won ti dey go ade we o de yemfa ni general po nya MPP pe yempanifo a omo wo krom ha omo suro say omo mental youth omo suro when they are mentoring as a who be wo mu say oba be pa omo ho but ade na efe say because at the age of 77 80 no wo kofo abreso first and second term you know mudibi ana oba first term mudi second term so you say man for na mase lobby na o say mpanimfo ni bi omo ba nantie kura no na modern this a robot or this a robot almost see experience na count the experience ABY one mentor year experience we be coach because one mentor ni pakro no nti no wodi ni si akonwa ni ma ko ye ni say what be dani coach dia na efe now because we live in a country obi di 40 years na ono si afi na mbe sha brabo na eti by sister no na ono no ni mfie nya medema na afi no wadi kwa beden na una nti se double what the I'm say daily guide ni advert to aso na daily guide ni mampani na nado na wode enkrata ehye when munyamfo kenofo yasa soafo a wo hwe wo mayisi kasam so ese nie wo ma ndisi mu aye pin so say you know so ye hwane o wo munya ebo ni din bi eje ni tumu ndisi mu ene aye se tsunami na mampani say na no ne birthday ya bodi ye no achadie soronko ya na hyebadwafo de ma no eye kenofo yata na approval ye omo approve no wo se che se na ni agye afi so onim se nipa no wo betumi aye adwuma aboa ama niema atumi akoso eti daily guide enanimu eno so eda ho no mo yemra the Vanguard so na wo se ne ekoso wo parliament mu no NDC amanyoko no aye clash of the titans asam na kwasi wo kanu se obi ehu ne ho se mesu metumi di leader no mesu metumi afema kwa anim after onya nko na abetumi aye so ho na obi mra wo se no na ekoso e wa ndisi amanyoko no fa emrahye bedwam obi ehu ne ho se ko na obi mra na okra leadership yeso ko to se tikase awi adwe a wo se emre ya samo tikasi adweda nanum na gel wa wo se twon na mari bi ba kwa no apantan ye oya eti omo e prepre no edru ho eno so ye behu the Ghanaian Times so edi biaba no wo se Easter no aye ekodie no asofo kuku dam ye wo mayi mu e bokoko se wo kristoni
anase wobi bia yase mamo nyamadwe se yesu ni busoriye eti enhyiamu a ye hye de ase ne gigigigi na makoka ne magumu bebre na akofa hawaba wase covid-19 no edaso ho eti mu amu ko bichi mu amu ye bibia mu mamani na ho na Greater Accra Regional Minister kra dey say wa close to every beach ye Greater Accra Regional. But close. I was so close. O de wa no kan yadin ye si tua wo hoyi enya den se na sane. Esa asem a wo ka be ko bojo bi ti na nipa gu wo. Wo be ko ayi ba ku ye wo kokoro bi te ho na nipa gu. Eti ye be sere se waka de a ohwe se be ye adwuma. The Chronicle so abantie ye din semone so reniti. Oya samo. Kwasi na won Chronicle ni. Robber no am robber no bullion van no. Avide so ma so ne mu. Chutu nipa kum nipa akwaji osika no no kromfo ho mpesika tegu wo fe no bum eti bank ka ya akwaji and wo je na afrosifo ache no ne ede wo mu ano no afrosifo ache no ya ombehwe ede no afamra kwan so eti enne wunya the Chronicle ebi ewum na Daily Graphic so enie agiso for mpanimfo no a na guso ebokoko ene wo hwe animu a Most Reverend Dr. Paul Kwabnaboafo presiding bishop Emma Methodist asafo no Reverend Professor Paul Frimpong Manson wonso panimpa woda Assemblies of God asafo ano no ena Most Reverend Philip Nahme president of the Catholic Bishop Conference ano wo mo nyina wo makabom ena wo mo dia ba se Easter ne yekomwo no ye ka se Yesu awu asode a wo se eye ade a ye de kai ne Yesu ye se wode bone cheye se wo bo abrabotre ne na firi sabri kono woni fa koroboni bi a wo ye tubigu en toasoa na nkeka ye di Easter na se Easter no wadi no poto na wo na mo no mo NDC amanyoko no empanimfo ye womwo yese nra se eno mo koye emergency meeting kwesi mo ye meeting bisa yese o mo se adwobre se wo a wa matu osuri afato form na I hope say be yejuma because enkade na nke be sha ase na anu Monday Monday wa bro mo confirm minister no na nka ntokwa na sha ase na no lete bi e ba ye be so ano na we di ase ya agensem eti we di afutuo na mpanimfo di aba say omakonhyiamu omuguso toto niema eti NDC amanyoko no wo bia enya botre ewom na ne sese wo ye no wontumi enya ne kama na ne krakra no ne krakra no business founder de ho no ndemi nidwa kwesi o jira Daily Graphic no ma o ye njira ho aduane wo otumi ba ma otumi se aduane wo eniema wo yemfa we ensori ye say mra shebadwafo no masori sorry na ansa no mbe sorry no ye say woni e wo minority mu no de nkrata bi ko ye mpanimfo nsia no de nkrata ko say aba ye to ya fimpinu ene aduonu mu no eniema bi ankoso wom ye hwetwetwe nipa bi eti ye nhyedanti committee no onye hwetwem emotion na omo de koto ho afedie na anu ye ombe sorry a ese majority for so se counter motion eti da ogbon krata yi e de hu nsem nyina betudwa e wo krata fa du enwotwe ya wunya bi a kwasi ewo mu sorry everyone asumdwen kan na kwasi happy birthday no miguso omahine kwabra sante sure what's ne Mrs. Asante ne full name this for Mrs. Asante na okay Mrs. Asante asumdwen kan Asante okay wow and Afiba Asante what pen abetimi ahwe kwabna Asante so na gawai mi onu abe mama no she's a strong woman and mama o masai say omahine man dey just ono abe and no so so onwie and no so na zen watch o ko be 20 o ko be da bi en watch so onwie okay say we have ogina be 5 okay
Hey, 5. Wow. Ogusuko. Am I in attention and see Jana? Oh, 20 baby. As I'm going to which is in the David Mapim. Oh, you're strong. When your days are market MPP National Women Organizer. So, man, happy birthday. Or would date the first April. Easy. And birthday celebrants,